Yes, tubaha ikaze kuri Kigali News muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi w'Imana. Mbere na mbere tubifuriza kugira isabato nziza, kubemera isabato ndetse tubifuriza kugubwa neza. Namwe mutemera isabato tubifuriza kugira igitondo gihire cyangwa cyiza. Ni kuri uyu wa gatandatu tariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri 2023, aho n'ubundi ikituzinduye ari ukubaha update ziri kubera ku butaka bwa Repubulika Idaharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye, aho ubona noneho yuko ibintu byahinduye isura. Mbere yuko ugira ikindi kintu ukora, ihanganeho gatoya umpe iminota mikeya umenye uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Mu Minembwe niho turi buhere, ndetse tunyarukire mu Buvira, tumanuke Baraka ho gatoya, ariko imirwano ikomeye iri kubera mu kibaya cya Plaine de Ruzizi. Ubona yuko FDNB na FARDC mu mugambi karundura ukomeye bari bamazemo umunsi, ubwo navuga ko ari umunsi kuko umugaba mukuru w'ingabo za gisirikare za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ari ku butaka bw'u Burundi mu mugambi ukomeye wo kwigarurira iki kibaya cya Plaine de Ruzizi. Ubona yuko bakomeje kugaba ibitero bikomeye ku birindiro bya AFC biri ku musozi wa Remera, aho iri huriro rya AFC ryakoze agashya mu nyihangarire ngiye kwanga izi nyeshyamba, kuko ndumva nshaka kuvaho kuzita inyeshyamba kuko ibikorwa bakora ntabwo ari iby'inyeshyamba. Iri huriro rya AFC ryakoze agashya, aho ryatangiye kwicamo bamwe mu basirikare bakomeye ba FDLR. Ibi ni ibintu bikomeje kugaragara ko AFC nayo ikomeje kongera imbaraga muri biriya bice. Ni mu gihe turi busimbukiraho i Masisi, naho bikomeje kugaragara ko bakomeje kugaba ibitero muri biriya bice byerekeza ku birombe Kisekedi yagurishije Amerika. Haramutse bite? Ayo ni amakuru utasanga ahandi, ayo ni amakuru aba yizeye kandi acukumbuye. Ni munyemere rero turi bwakira umuroko informa atubwira uko bimeze, uko situation ihagaze uri kuri butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse nanagushimira cyane wewe wahisemo kubana natwe. Ikindi nawe ukiza bwa mbere ari ubwa mbere, icyo usabwa ni ugukanda kuri subscribe, ugasharinga, warangiza ukajya ukora like mu gihe ubonye ikiganiro. Iyi like ikidufasha iduha recommendation natwe kugira ngo twaguke tugere kuri tere. Nyamuna ibyo birakenewe kugira ngo n'ubundi tujye tujyaza ndani. Ni ibintu biba bigoye kandi tugomba gukora nkuko twabiyemeje. Ni munyemere rero duhamagara umuroko informa atujyane kuri tere, atubwire uko situation zihagaze. Ariko mbere ho gatoya mboneho no kukubwira ko ari umunsi wa gatatu karenga ku masezerano y'agahenge yari kari katangajwe na perezida wa Angola ndetse na Antoine Felix Tshisekedi yari yemeje. Ibi koko maze kubona ko AFC nabita ko umugambi wa leta y'Kinshasa bawuzi koko, kuko ibi ngibi n'ubundi umuyobozi w'ihuriro rya AFC Corneille Nangaa akimara kumva itangazo rya Tshisekedi avuga ko agahenge bagomba kugatanga, yahise avuga koko hari ako mu bitekerezo. Ibi byahise bingaragariza ko baziranye ku rwego rwo hejuru. Ku murongo wa telefone rero munyemerere duhamagare Bwana Bizima ubundi twumve uko byifashe. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Aramutse neza. Bwana Bizima, uyu ni umunsi wa gatatu agahenge tukumva mu mugani, ahubwo imirwano akaba ari bwo itangiye gukomera, iri guhitana abasirikare b'ibikomangirizwa. Byifashe gute? Biramutse bite? Ese aho ni haba agahenge n'ubundi gashobora kuba kaje cyangwa kashyizwe mu bikorwa? Agahenge n'ubundi kari mu duce tutabamo imirwano nk'uko bisanzwe, ariko ni mu buzima busanzwe n'iminsi yose itambutse n'uburyo bivugwamo nta gahenge karigera kaboneka n'ubundi mu duce duhoramo imirwano, igice cya Minembwe ndetse ubona ko no muri Plaine de Rusizi naho bisa naho byadutse bitari bisanzwe kandi bimaze iminsi igera muri 2. Umunsi ari uwa gatatu naho hari imirwano. Rero urabona ko nta gahenge gahari
nta nta n'akakivugwa gasigaye ku maradiyo cyangwa ku munwa bitewe n'ababiteguye kubivuga, ariko nabo barabizi neza ko atari agahenge. Agahenge bagasabye ari bo bagaha ibitero buri munsi, urumva ko ntabwo kaba ari agahenge, ahubwo byari nk'uburyo bw'amarenga bwo kujijisha kugira ngo M23 ise n'irangara yishingikiriza iby'agahenge, ariko urabona ko nta gahenge bayihaye, kuko umunsi nyirizina w'uko kubahirizwa nibwo bagabweho ibitero mu buryo bukomeye. Rero nta gahenge gahari, igihari ahubwo ni imirwano yakunze. Bwana Bizima, biramutse bite muri ibyo bice? Ibice n'ubundi by'imisozi miremire ya Minembwe n'ubundi ni nk'ibisanzwe twarabimenyereye. Nta gitondo cyaho cy'umugisha kijya kibaho wavuga ko ari cya gitondo cyiza nyine kiri mu ituze, ahubwo ibitondo byose byaho ni ibitondo by'imiripuko guhera mu masaha y'urukerera cyane. Imbunda ziba zumvikana n'ubundi na n'ubu zirumvikana, bigaragara ko ni imirwano iri yo muri kano gace kaza za Minembwe, za Bidegu ndetse na Birarumbiri, Karonge, Bitanguku, Karingi na Irundu. Utu ni uduce n'ubundi turimo imirwano, kandi no ku gicamunsi cy'ejo urabizi neza ko basaga naho bagenda batugabanamo, tumwe tugenzurwa na M23 ariko hari utwo basangiye n'aba FARDC. Urabona ko ni ingabo zagabyeho igitero ari nyinshi ku buryo butangaje cyane, ko ubona ko ahubwo ari ibintu bidasanzwe uburyo M23 resista kuba ihangana n'uyu mutwe w'ihuriro ry'ingabo zingana gutya. Baba bagabye ibitero bya simusiga ndetse ku mbunda ziremereye, kuri drone, indege z'intambara zikomeye cyane. Ubu bivuga ko bari gukoresha akajugujugu zidasanzwe, bivuga ko ari igihugu cya Tanzania cyazanye muri iyi mirwano, kandi zifite sisiteme idasanzwe y'uko zigera mu gice zije kurwanamo zigahita zikuraho ikintu kijyanye n'ikoranabuhanga nk'itumanaho rya gisirikare risanzwe rimenyerewe nk'ibyombo. Ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva ko mu bijyanye n'itumanaho ngo izi ndege bizibashisha no kumenya aho target yazo iri, aho umwanzi zishaka ari, kuko iyo iyi connection y'ibyombo ibiri gukoreshwa bitajimije, icyerekezo mwaba murimo niyo mwaba mwihishe byihuse gihita ibabona. Rero ni ikintu basa naho bavumbuye, kuko cyabaye nk'igikoreshwa ku munsi w'ejo, baza kubibona yuko itumanaho ryabo risa n'iryinjiriwe, ariko ubu nabo bamenye umuti wabyo, ku buryo iyo ndege kuba yakongera gukoreshwa zije muri kiriya gice ibanga ryazo barimenye. Ni uburyo bakuraho ibyombo mu gihe gitoya indege zigiye kurasa, ku buryo zishobora kutamenya target objective yazo aho iri, ku buryo zishobora kurasa aho bitari ngombwa ndetse ntizibone n'intego yazizanye. Rero ni imirwano ubona ko muri utu duce n'ubundi ku ruhande rwa FARDC bafite umugambi ukomeye cyane wo kwigarura uduce twinshi hano, ariko bagerageza bikanga, biranga rwose. Nawe wakwibaza imbaraga bakoresheje, ugasanga M23 na twirwanaho muri utu duce bari kurwanisha ubwenge budasanzwe, ku buryo wibaze niba namwe muba mubyumva. Benshi by'intambara barabizi, kugira ngo imbunda ziri muri kiriya gihugu cya FARDC zaje mu buryo bukomeye, ziziye akazi gakomeye ko kurimbura uriya mutwe wa M23 ndetse na twirwanaho muri turiya duce. N'imbunda ziremereye za tirari zihari, urabona uburyo indege zikoreshwa, ibitero byo ku butaka ku ngabo ziba zirenga ibihumbi, ariko ukaba ubona ko nta kintu bageraho gifatika muri kariya gace. Rero ahangaha niho wakwibaza uti ese M23 twirwaneho ni force ingana iki ibasha kuresista ibi bitero bingana gutya igihe kingana gutya n'iyi minsi itambutse? Ni ikintu kikwereka ko byanze bikunze, nubwo intambara buba bucyana ayandi ari buri munsi dufata inkuru zidasanzwe zitandukanye ku rugamba, ariko hari ibanga rikomeye kandi hazabaho intsinzi tutazashidikanyaho mu minsi izaza, yuko igaragaza ko M23 twirwanaho muri utu duce basa naho bananiye FARDC mu buryo bugaragara, kuko nta kintu irageraho gifatika mu rugamba imazemo iminsi muri utu duce, kandi ubona ko ibashizemo imbaraga zitandukanye n'ahandi hose. Muri FARDC hagiye haba intambara zikomeye, ntabwo higeze hibandwa nko muri aka gace ka Minembwe, uburyo bahagabye ibitero
simusiga kandi ntibigire intego igerwaho nyirizina ifatika. Yes, Bwana Bizima anyemerera mbere yuko dukomeza muri ibyo bice bya Sud Kivu tunyarukire muri Nord Kivu. N'ubundi nyuma yuko Amerika ihawe ibirombe biri mu matware ya AFC, biravugwa ko n'ubundi imirwano ikomeye ikomeje kubura nyuma yuko n'ubundi Amerika yahawe ibi birombe. Wenda ku batari babizi neza, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibirombe by'amabuye y'agaciro ya Kohota biherereye i Rubaya. Aka gace kagiye kumara imyaka 2 mu maboko y'abarwanyi ba AFC. Aya ni amakuru yahishuwe n'ibiro ntaramakuru Reuters, byanditse ko byabonye inyandiko y'ibanze iriho imitungo ubutegetsi bwa Kinshasa bwemereye abanyamerika bishingiye ku masezerano y'ubufatanye mu bukungu ibihugu byombi byasinyanye. Iki kinyamakuru kivuga ko mu buryo bwo kudahishura umwirondoro hari umutegetsi wo hejuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Amerika bakemeranya ko ibirombe biri Rubaya muri teritwari ya Masisi ho muri Kivu y'Amajyaruguru biri ku rutonde rw'ibanze rwatanzwe mu nama iherutse guhuza Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki ya 5 Gashyantare i Washington DC. Ibi birombe ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwemereye Amerika abiri mu gace kagenzurwa na AFC kuva muri Gicurasi 2024. Bwana Bizima anyemerera tugaruka inyuma ho gato, ndumva nimugoroba twabivuzeho kandi imirwano ikomeje kuba. Ubundi mu bitero twajyaga tubabwira byasaga nkaho bidakanganya, ariko urabona ko hakomeje kuboneka ibitero kandi bifite ingufu, ubona yuko ari umugambi ukomeye wo kuba n'ubundi bashaka kugaba ibitero ibi birombe bakabifata n'ubundi biciye mu nzira y'imirwano. Bwana Bizima, we ntago waba ari kubibona ko imirwano ikomeje kwiyongera kandi ikaze muri bice by'Imasisi? Yego, ni ikintu kiboneka cyane ndetse ni ibintu bimaze igihe kuva aho uriya mugaba wungirije w'ingabo za FARDC aza muri kiriya gice cya Isangani. Urabona ko hari ibyo yaraje kubyutsa bikomeye cyane, ubona ko ashobora kuba hari sapoti y'ibikoresho ndetse n'imbaraga naho no kongera forces ziri muri turiya duce, yaba ku ruhande rwa FARDC na FDLR. Urabona ko hariya ni agace kabamo ibirindiro bya FDLR bikomeye cyane, hariya ba Colonel Bacano niyo bibera. Rero byanze bikunze kuri iki kintu cyabayeho kimeze nk'agatego ko gutanga ibirombe biri mu gace FARDC itagenzura. Urabona ko hari nk'umutego yashoboraga kuba ishaka mu buryo itazagorwa yenda no gusaba inkunga Amerika, yaba z'ibikoresho cyangwa indi support yari yose, mu buryo bwo kugira ngo babereke ko bashaka kwigarurira kiriya gice kandi kirimo kirombe bahaye Amerika. Rero urumva ko byanze bikunze ntabwo iyo support bayikura kuri Amerika batabyukije ibitero muri kariya gace, ku buryo byumvikana ko ari agace karimo imirwano kandi bereke kiriya gihugu cya Amerika ko hari ikintu bashaka kandi bafite inyungu bazi babahaye, aribwo buryo bashaka kuhigarurira kugira ngo babashe kuzuza amasezerano bagiranye. Rero urabona ko byabaye nk'ibitangira muri ibi bice byose. Urabona ko pozisiyo zose za FDLR zari muri ibi bice zisa naho zabyukiye icyarimwe, hatangiye kugaba ibitero kuri 23. Ubona ko bidasanzwe, ariyo mpamvu ubona ko ariwo mugambi bashaka kugira nk'aho bawuzuza wari amasezerano bagiranye na Amerika yo kuba barabahaye ikirombe kandi batagenzura. Kandi urabona ko ibi bice n'ubundi bisa naho bisatira kiriya kibaya, nako kiriya kirombe cya Rubaya. Ni ibirometero bike cyane, bitari byinshi ugereranyije n'uburyo izi force ubona zizengurutse muri utu duce dutandukanye twagiye tuberamo n'imirwano ku munsi w'ejo. Rero ni ikintu cyo kwitondera cyane kuri M23 mu buryo bwo kuba bahindura hakiri kare, force zabo zitariyegeranya uburyo
zabona imbaraga yo kuba hari ibitero byaba hariya bikahatinda nk'uko muri Sud Kivu bimeze. Yes, urabona yuko bitari buze koroha ariko AFC turayemera. Reka rero wenda mbere yuko tujya mu Buvira n'Ibaraka tuze kuri Plaine de Ruzizi ahakomeje guhondagurirwa bamwe mu basirikare ba FDLR. Aha ni kuri Plaine de Ruzizi cyane cyane kuri aka gasozi ka Remera kari ibirindiro bikuru bya AFC. Ubona ko AFC yiteguye bishoboka ndetse no guhangana n'ibitero byaturuka i Burundi. Agira ngo twigeze twabaho inkuru tubabwira igikorwa cyabayeho aho imbunda yaturutse za Cibitoke ikarasa ku birindiro bya AFC nayo igahita yoherezayo bombe igasenya bikomeye imbunda yari ishinze za Cibitoke. Bwana Bizima, duhida n'ibyo y'umirwano ikomeje kubera muri ibi bice muri iki gitondo, ndetse uduhe n'amakuru ndetse n'icyizere AFC iri gutanga bitewe na operasiyo zakoze. Ubona ko batangiye guhirika abasirikare b'ingogo ba FDLR basa nkaho n'ubundi bari muri biriya bice, kuko abenshi bari muri biriya bice n'ubundi baturuka za Burundi, basa nkaho i Burundi aribo basa nkaho nyine aribo bashyigikiye iyi mitwe yitwaje intwaro ndetse bafatanije na bamwe mu basirikare n'ubundi nabo bita imbonerakure. Izi imbonerakure wenda ku batazi ushaka kumva imbonerakure ngo ni umutwe wenda udasanzwe, ariko imbonerakure ni abasirikare bafata nyine sorry munyihanganire, ni abaturage bafata bakabashora mu ntambara bakabigisha kurasa gusa nta training. Ibi ngibi bishobora guteza akaga gakeya mu baturage ndetse no gukora umwuga wa gisirikare ariko utanoze. Bwana Bizima, duhida n'ibyo tubwira uko byifashe hano muri Plaine de Ruzizi cyane cyane hano i Remera. Plaine de Ruzizi muri iki gitondo n'ubundi ni operasiyo ubona ko ari uburyo bwo kwitegura imirwano mu buryo budasanzwe ku mpande zose. Ubona ko muvoma isa naho ituruka za Uvira, ubona ko hari ingabo ziri kwerekeza muri kiriya cyerekezo kandi nyinshi zirimo n'iz'abarundi cyane cyane. Rero urabona ko hari imirwano n'ubundi umunota ku wundi muri uru rukerera, ubona rw'aya masaha kuba nta mbunda ziri kuhavugira, ariko ntibibujije ko hari ikintu kidasanzwe gishobora kuba mu minota mikeya cyane iri imbere, kuko amakuru mfite nabonye nayo muri iri joro ryose ku bantu bahari bagiye bampa neza bahegereye yuko hariyo ikintu kidasanzwe. Ubona ko ku ruhande rwa FRDC bari gupuraninga ibintu bikomeye cyane mu buryo ubona ko bitegura kugaba ibitero bitewe n'imodoka z'intambara zihari ndetse n'imbunda za tirari ziri kwegerezwa muri biriya bice. Urabona ko hari icyo bari gutegura gishobora kuba ndetse mu minota mike cyane yaho tuvuganiye, kuko umuntu wamuhamagaye uri mu cyerekezo cya M23 yambwiye ko bwabo bari biteze ko aya masaha nk'aya saa 9 hashobora kuba hari ibitero, bari biteguye bafite n'amakuru. Sinzi rero icyaba cyabaye cyo kuba muri ayo masaha bitagezweho kuba bikorwa, ariko urabona ko ku mpande zombi ari ibintu bidasanzwe, haba ku mihanda ndetse no ku misozi iri mu cyerekezo M23 irimo. Urabona ko ihagaze bwuma yiteguye bidasanzwe cyane, kuko ubona ko iki gitero aho cyaramuka kibereye cyaba ari igitero cyari gifitwaho amakuru cyane ku ruhande rwa M23, ku buryo ari buze kuba intambara idasanzwe. Ukundi mu buzima busanzwe hajyaga habaho intambara ku ruhande rwa M23 ugasanga hari ibitero bibabayeho bisa naho bitunguranye, ariko nyine nk'umusirikare urumva bahora biteguye. Ariko ibi ni igitero kivaho ku munsi ari nk'umunsi wa kabiri gitegurwa kandi bivugwa hose mu itangazamakuru ndetse n'ahandi, kandi nta makuru afitwe neza na M23 kubw'iki gitero bari gutegura, kuko bo bagiteguye ngo ari igitero simusiga kirimo kwigarurira utu duce twose basa naho bigambye, uvuye muri kara gace kaza Remera ukagera za Runingu, Cyabukumba, Sange, Cyankunda, Nyakabere, Mutarure, Bwegera, Runingu, Gatogota ndetse na Kamanyura.
ku mupaka uhuza FRDC cya gihugu n'u Rwanda. Rero ni uduce twose ngo bashaka kwigarurira mu kintu kimeze nk'inkubiri. Ubwo nawe wibaze ngo icyo n'igitero kiraba gitwawe n'indege zimeze zite, ku buryo wumva ko ahantu M23 imaze igihe kingana gutya kandi hari ubuso bungana gutya bakwigarurira mu gitero cy'umunsi umwe. Rero ibi ni ibintu byitezweho cyane, kandi ubona ko buri wese ari kubitekereza akabyibazaho uburyo iyi mirwano yaba yifashe aho iri buramuke ibereye, bitewe n'uko ku mpande zose ubona ko babyiteguye bikomeye cyane. Yes, nyemerera tumbwire uko Uvira imeze, abakunzi bacu bamenye uko Uvira imeze na Baraka mu magambo make. Tutabatindiye dusoze n'ubundi amakuru ni update nabo hakiri kare. Nawe icyo usabwa ni ukuza gucamo ukaza kudu update zisumbuye, kuko mba nkuhamagaye mu rukerera. Abakunzi bacu bajye bihangana, n'ubundi amakuru yacu aragaruka, update ziba zihoraho. Tubwire uko byifashe saha ngiyi mu rukerera, uko abiri kumvikana. Ego nk'uko hari muri Uvira uko byaraye, nta kintu kidasanzwe cyabayemo cy'amasasu cyangwa se imirwano yaba yabereye mu mujyi hariya, ariko irimo kitabura kubaho n'imuvoma y'ingabo zituruka i Burundi n'ibikoresho, ndetse ubona ko hariya muri Uvira nta musirikare uryama. Impande zose yaba kuri Wazalendo, FDL zirimo, FRDC bose bagarutse abarundi ndetse n'abacancuro bakiwurimo, nta kuryama kuriho. Ubona ko ari umujyi uri mu kikango ndetse no ku baturage, kubera imirwano imaze iminsi iba muri kiriya gice cya Minembwe ndetse n'iyi Plaine de Rusizi. Urabona ko bafite ubwoba ko hari ubwo M23 yabaca muri humye, ikaba yabakora agashya ko kuba yabarasana mu mujyi batitaye impande zindi zigenzurwa na FRDC, ku buryo bakora nk'aho batunguye kugira ngo nabo se naho babakura mu jisho bijyanye n'ibitero bamaze iminsi bagaba muri kiriya gice cya Minembwe ndetse na Plaine de Rusizi. Yes, bwana Bizima Ibaraka, nta makuru aturukayo cyangwa uri updating umaze kumenya uko situation imeze? Niko bimeze, amakuru mfiteyo hari amakuru atuzuye bitewe n'umuntu wayampaye ukiyashakisha, ariko kiba kiriyo uko ubona umujyi wa Uvira uteye, niko kari agace kagaragara ko kameze mu buryo bwo kwitegura imirwano igihe icyo ari cyo cyose. Kandi urabona ko ni agace gatanga sapoti cyane, ubona ko haba havamo ibikoresho ingabo zerekeza muri biriya bice bya Minembwe hejuru. Rero ni agace gahoramo akavuyo haba ku manywa na nijoro, bivuga ngo no gutohoza amakuru aberamo ndetse no kuyakurikirana kubera muvumo ibihari. Ubona ko umusirikare wese uri muri kariya gace aba ahuze cyane, bitewe n'uko yaba inkomere yaba bapfuye babashije kuva muri kiriya gice cy'imisozi ya Minembwe, bose urabona ko niho basa n'aberekezwa. Rero urumva ko ni ahantu kubonera amakuru biba bisaba umwanya no kwitonda cyane, kugira ngo uyabone hamwe ubashe kuyatanga ari amakuru yuzuye. Yes, reka tugushimire tukwifuriza kugumya kugira igitondo cyiza. Ubwo n'ubundi update zo nakagaruka abakunzi bacu mu kanya, nihagira ikiboneka ndetse n'amakuru mashya uri bumbwire tukomunikane twapdating abakunzi ba Kigali News. Yego urakoze. Namwe bakunzi ba Kigali News, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana muri iki gitondo n'ubundi cyo kuri uyu munsi w'Imana, cyane cyane nifuriza isabato nziza abemera sabato, kandi ababwira nti mu materaniro mu isengesho ryanyu musengere abafite ibibazo bikomeye cyane, cyane cyane abari muri zone y'intambara, ariko tutirengagije abarwayi. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe. Update zo nakagaruka mu kanya, turaza bazanira andi makuru abagezweho nk'uko bisanzwe.